Hello, Tuni Kuki News in Vezose na bon chaven lem na hi vin tu lai social media hi hen news chom choma hi jong le hot topic mong US le Israel ki tho khoma Iran attack a bol na chung chang ho hi mi zo sin tu lai social media jong hi posi win a thil dan ho jong hi het so ke wa hen chan hi a jong chu video khat in a se mo win Israel le US ki tho khoma Iran attack an a ball win a hi le Iran jong ahung ki le thu in masanga banga thip chatna talo win US military base som le li lang ho hi attack an a ball in iza nam khat jong an society chu in a sayo a hita in tu ni hin hi chi ban jom chu neo khat het be kit na di win update hin ball kit no hitin tu ni Mars tarik khat 2026 ai ta in Mars ahung ki pan ta in 2026 ading a jong hlani lang hi hung ki chai ta bang hi ta in a hi le zan hi e topic ngwa in a seina wa chu US le Israel ki tho a Iran attack an a ball na a Iran in kile thu na ahin bola US military base izat ham khat hi an associate PAT ahin la Donald Trump thu sei jong chu in a sei ta win aman jong hi chigal hi pungka sungbo wa chi ding a hi poi pungka khat pungka ni sungbo hi lo ding a hi chi hi ani a hung chi na lai ding a hi ti a ana phone banga chu tu chunga Iran hung ki le thu dan ho hi US le Israel hi alung kim po in hi ji chun US le Israel in Iran hi strike an a ball kit no win agam sunga a leader pau hi anakap li tawi ti ho jong chu mu a in munza chom choma Iran gam sunga cho akipa loi jong akap loi jong a hin ngazi chu e hon iga het no wa hi muslim ho hi muslim hi khatna hi ti a het no hi na hin la hi chi chu a hi po in a thieng ta sei dinga cho ei ho jong min kuki ti ai le kuki bo I hi ham ti le asunga tampi ki khen bang wa hi muslim ho jong hi ti ma a chu tampi a hi ki khen no hi in hi chilai la a apona di set ho hi sia muslim ki ti ho hin nasata in aponavi ti ho jong hi mu a hi in aban le hi chi Israel le US hung pang khoma tu chunga Iran ahin attack na a hi mi khen khanin agin mo cho a hi le Russia a hi in a hi lo le China a hi in hi chiten in zong na sata Iran ahin ki thopi ding le a hi lo le Third World War na galpi thum na ahung pot ding a hi ti ho chan ge hi prediction za chom ama ho lungyal suto a jong hi zat an sei loi jong omen ahin la US le Israel lin na ahin to ting le ade se na Israel ho hin gal abol ting le hin ivet na hi le a main target no su koi ham na a main idea hin podo pa chu koi ham hi chu asu mit chat jeng jiu cho hi ji a hi gal hi short pg thailo a hi lo wa hi le gal pi lin ta asu thailo na pa hi chi hi a main pen a hi ti chu ga he theini divine se wa hi in tu chunga jong hi chi Iran leader pai that hi hen lang a hi lo le tha daw hen lang agam sunga sipai ho na bo chu attack ball jing hen lang hi le tu ni a Ukraine le Russia ki do banga khu phat shot pi hung lut di chu na phat shot pi hung lut di hi ta chu ahung oma hi le chun aphat mo le Russia le China jong chu Iran a chu hung jaw mai thei hi chi ting le chu gal pi ki pan di hi chu na hi ta chu hung ki pan thei chu ai wanga tu a Israel le US in to gon anei pa wa gal pi thum na aso thailo na pa chu ipg am tele a main target chu a leader pau ji a chu hi chi to bang tu a dictator type ma ki vai po na ho hi chi akisu umang la wa hi la boy ding hi ti a hi avet to chat na wa leader pa akap li ole tu a hi thip chat ta cho a government hong ki tha form ding iti pan na hin la di huam ti pa a hi ama ho sung boy di ta
hi chi chu US le Israel strategy khat chu tua Iran le Iran katin Ukraine le Russia ki boy na zong khu hoi ta aveleu chun Putin ham ahi lawa hi le hi chi Ukraine leader pa hi chi pa holoi khu khat zo zo thian lang hi le agalu khu chom I chan ham khat thip di ta chu tu chan ge ya chal ha zeng lo di na hi chi chu ki hit na khat hi in tu hin e topic wa zong ga lut lew han het thim na dewa chu Israel hoilaya omhamtel Israel chalaila ahin niau cha hai bo cha ai bana US chu ahi le het no hin hi chi US ahin hi chi Iran in Israel chu target pha chu ahi wanga Iran in hi chalai chan ge aga target ding hi missile hi chan ge jong so nei lo a target ding ai le wan lenga a chi ding a kap ding hi ta chung kinung le ki ding a hung kinung le teng le Israel in panana la ki ding hi chalai la na tin thei hi ji a chu Iran a ding a hi tu chunga hi apan aha sa hi in ahin la US in jong hi chi wa ko na target hin bowling chu target pha lo je a target pha lo wanga chu US hin hi chalai la a hi military base Tampi sim so aban le along lien ta ho agal kap na long ho jong hi chalai la a koiwa aban le hi chi Muslim country za chom choma jong hi military base asim wa hi chi wa hi pan sa wa Israel to kitho ho mai ta chu Iran hi tu chunga target a bol chu ahi le hi chi wa hi US le Iran hin phateta hi tin strategy sim jong le alang khana chu Iran hi Muslim country khat ahi wa nga chu ETM khatna US le Israel in attack ball hen lang le Muslim country izan ham khanin condemnable thei na condemnable thei ahi lo le Iran cho ki thopi mai thei chu adi set na hi chi Saudi Arabian Yemen ki ti hoin ki thopi jong le Turkey ahi in Iraq ahi in ahi lawal le Syria hi chi laila ahon ki thopi thei hi chi ki thopi ding pa chu US le Israel in ahet kit so ahet kit je a chu ahet de ahin Syria gam sunga jong civil war omin abal a government jong hita chu president pau anazam manga Russia gam sunga anazam manga tu a government hi function phabi elo hi chu ichi ama hon plan na got saw hi chu ichi laila ajong chu Russia in nasata ki thopi langkhana Israel in hi chi thing noi ho chu nasata ki thopi ke na tu a government po ho hi Israel supporter ho hi kit ta aban le Iraq gam sungjong hi chan ham khana na su se taw chala asu se nwai le chun Iran a dinga chu aki thopi na a hi lo le hi chwa ko na Turkey a soplai ding ho a hi lo le mun chom choma masanga hi chi Jordan Egypt ti ho akona ai khat na ding ho jong hi apon asu tan masat no wa planning hi kum asa lang pi a na chi ta so ai le tu chunga hi hi chi to bang target a hin bol vai le adang hoi ham thei ta lo aban le hi chi na ka a chu Iran hin strategy phate ta anei lo planning hoi ta anei lo a chu US base ho chu target a hin bola azad chanpi a Muslim chanpi country ho a jong hi bomb izat nam khat ai ni hi a hi le hi che ho zo si chun tu chunga hi Israel le US hi nasata support a bol wa hi le Iran a dinga hi apan aha sa hi chilaila apan pi thei pen chu Russia le China a hi in a hin la amani jong hi tu ni chan gya I ma cha eudo na nei lo condemn cha bol a hi wanga khotita ki kum na thei lam pi hi amu do lo wi ta na hi chi chan chu he them deu ka ta sanin a hi le hi chi zan hi a US le Israel ki thu a strike a hin bol na wa hi Iran leader pa hi a hin kap di payu ta chu a hin kap di masang wa US le Israel in attack a hin bola chu a leader pau a hin za chu hung ki le thu wa ma hon jong US military base som le lilang anakap sit ta sa anakap sit no wa hi le chun a leader pau a hin ze a chu a sepai hon jong pan ala thei a hi in a hin la hi chi military base som le li an kap sit zo wa Israel le US hung kile thu kinwa a leader pau a chai do le tu a hi Iran in kile thu na ne in hi chi a bolitium talo a gam sungowa leader tha kisim na ding pa hi
tu ahi ama ho sung boy ahi tai ti pa chu het thim na diwa mi pan la dan ho ei ho gam sunga chong iti pan ila de ham ahi lo wa hi le I chan ge ya gen thei ha sat na ato wa hi le hi chi to banga email ma I bola hi le chun iti gal zo na ki chang thei ham ti pa chu het thei ne diwa I ga sei wa hi in thu chi khanin a sei chu a hi le na mail ma in nang ma etek na hin bol thei a hi le koi mit mo ham nang mit mo hi ti hi chu azi chu mail ma ki ne ya email man etek a hin bol thei a hi le chun eima intelligent ho chu hoya ma hi lo le email ma ki nei ge go a ei ki veng thei lo chu koi mo ham ei mo a hi na I chu I ga he thei ne device se wa in chule Trump in zong ama social media khatna tweet a hin bol na a sei chu a hi le most evil people ti hi chu most evil people ti chu và nói lấy sự na mi phamo pen ti na hi cho mi phamo pen chu history a dinga kisumang ai tai ti a jong hi thupon ho jong ananein chule hi chi ama hon stride a ball na wa Iran leader pa supreme leader pa keu hilovin a captain a hi lovai le sepai langa jong leader advisor phata ta ho jong hi Tampi leader jong anakap li thawi ti ho jong hi in a mode wa in hi chalang chu ha sai ta po tin chule attack aga ball now hi event na hil anasal he zengen hi chi tu le tu a Iran khamini umna a in sung ama compound sung a hin lin jong a linin a hin la hi chi ho zo se hi a bona kap sit jingo hi chi akap sit na wa hi ama jong an jawa a advisor pa jong hi ta chu an molim tha hi ti pa chu het theine dewa a graphic neu cha iga mu theine dewa hin ta wa hi in a hi le hi chi Iran leader pa ki kap li na ji a hi India gam sunga jong hi Shia Muslim ho hin na sata protest an bolve ti ki cho India gam sunga jong hi ki phinna an nei win Iran gam sunga a leader pa US le Israel ki tho khoma ana tha ji wa hi Shia Muslim India gam sunga Muslim hon jong ki phinna ana nei win lamlen jot na ho jong ana nei win a sang tela mi pin lamlen ana jot no vi ti ho jong hi mo a hin la India gam sunga Muslim ki phin ho jong hi Muslim zo se hi kit lo hi isei ma bang wa chu Shia Muslim ki ti ho bo hi Jammu and Kashmir gam sunga hi KIGOTNA ANEI wa lamle na hi alim ho a hi lovla po na ho banner za chom ta a hi lampi KIGOTNA ho jong ANEI ve ti hi mo a hi aban le India gam sung keu a hi po in Pakistan gam sunga jong hi Iran leader pa ki tha je a hi ama ho hi lungkim lo vet sa na hi US ho consulate in khat hi to a ambassador embassy ti lehen embassy chu centera umahi na centera umahi in hichi embassy chet cho hilo embassy no ya branch a hono consulate kiti US consulate hi ama ho hi attack aga bol chu protester ho hin protest a bol wa ita chu galut no wa mai ho jong an hali ti ho jong hi mu a hin la news phabe pia chu ivet kit na hi le chun hichi US consulate jong hi agat kit so agat kit hi za hichi agat ho jong chu mi mai na agat hi kit lo navy commando hon agat kit no ita chu sepai ho hin US Navy ho hin commando ho hin tir gas ho jong anaka movin ahin la mi pi hi akinung hin lo phat no wa hi ama ho rule dung zuya ama ho law akipi dung zui wa thanei na akipi dung zui wa chu thal analhavin a hi le hichiwa protester ho hi mi gate mi ko lang hi anakap li win adang tampi jong akisulim aumi ti ho jong hi mu a hi in mi a thi wa nga chu US te office ho jong hi nasata Pakistan gam sunga hai anakhet sit no wa hita chu anhal ha pi viti jong hi mo a hi in hichi Pakistan gam sunga akiphin naw hi ama ho capital lang hilo Karachi kiti na hi he dewa in India to
boulder kom lang ahin anoi langa hichi lai muna chu kiphinna anani wa US office ho chong hi na sata ana het sit pi vi ti chu mu ahin hichi US mi pi ho hin ahin mu wa comment ahin bol ho chu ivet na hi le le Pakistan na sata Trump in support a bola ama ho hi e ho align hi lo ham e ho tapang khom hi lo hi ham ipi bola tu chunga Iran leader party ahi ama ho US against ahi US vet dana hi chito bang kiphinna ane yu ham ti ho jong hi mi tampin thudo ho jong ane win comment a jong choi vet na hi le nui jat jong a umin tu le tu ahi Pakistan le Afghanistan jong na sata ki kap to hlon so boulder dung hi aboya boya hi in hichina azong hi US in Pakistan hi support a ball kitna akit ho pi a Taliban ho ET strike ball trading ET balding hamti ho jong US intelligence a ko na hi ama hon thu ho hi ala khomova hichi dungjuya cho Taliban leader ho hi Pakistan hon tha nading a hi bom aga hi ucha gam sungwa jong aga hi wa hi in ahin la tu chunga US in Iran leader pa ahin tha na chunga hi Pakistan ho na sata US chunga lunghana nei win a office of jong hi attack a ball vi ti ho chan ge hi mu a hi hi chi ji a jong hi US ho I chan ham khatna Pakistan ho na to dan ho hi avet nu wa hi le a lungkim po vi ti ho chan ge jong hi mu a hi kin ne hi hi chi chan chu US Israel a hi lawai le Iran ho boina iga sai the wa hi in tunia chu ivet ki na hi le Center Working Committee ki ti tangkhul ho Naga Foothills ho organization noya kona thu so hat ki mukit cho hi le tu a hi ukhur gam sung hi hen a hi lo le ama hon a sei ji tengole aza jat he a sei ji wen hi chi tangkhul ho tha hat na gam sung zo si a hi koi machan poppy cultivation a bol theita loading ti chu pa chalei ho koiman a ho theita loading hi ti hi announcement ahin bol kit ve ti hi hi chi to bang ahin bol na pau hi ama ho gam sunga umlo ham tere umai na umahi ukur district nga zonga umin kamjong district nga zonga umin sanapati a zonga umin hi ta chu tameng long nga zong umai ahin la ama ho gam sung lang hi ama in asel jiwa hi chi to bang thu phon ahin bolu hi ipi tup le doi ane hom tele hi chi lengmai hon idea pi diwa hi ta san hi in confirm hi poi ahin la igin iga kigin theina diule het theina diwa in sewa hin lengmai ho JIUVE ke ho panla dan ho chu imu so ke hin tu a hi tangkhul ho ta I ho ki ka azong hi relation hoi be se lo khat ki ka azong hi iti ta le chance kala theidem ti hi alanga ki gel jing a hi in hi china ka a chu leng mai hon idea pi hin tikati na pa chu ama hon jong hi chi pa chalei bol ho mangcha a hi I ho I veng ho a hin hal ha wa imi isa a yang bol theina pen khat wa hi in hi je a chu hi chi to bang announcement bol vin lang hi chi pansat na a chu Kuki cha te ho chu target na bol thewa hi ti to bang hi idea api o hin te ai khoti lawa hi le ama ho gam sunga jong poppy cultivation izat bol mi dim se na hi in a hin la hi chi to bang thu phon a bol wa hi le chun ama ho gam sunga hi chi to bang pa chale ki bol ho a hin su chimit kit lo deu ei ho gam sunga a bol ho hi target a hin bol ki deu a hi in hi ji chun kanam mi te ho ching the hi ten I gam sungo wa thil phalo I bol pau hi ngau te hi chi inga alowa hi chi to banga min thu so a hin bola ei ho I gam inam sunga gen thei ha sa na to ahung ting le iki thopi nom ten wanga chu ki thopi ji the ki thopi thei ji lo a hin hi chi iki tho thei ne dewa chu thil phalo chu bol da phot lew hen ama hon hi chi wa a phon nom ki phon ventin anop nop ki seyo jong le e ho gam sunga na ato theina diu lampi umlo a hi in
hizi ichun hichi to banga thupon neya hichi pansat na a kuki sate bol ding ti chu ama ho planning hin ti chu neu cha ke a ko na kalungel kain sei do a in aban kit na hi ga balohan hichi thupon a in USRA kiti hi masanga pat na CNC ana umlo je aso aloinun ana po a in hichi aloinun ana po hi phat chom khat a dinga ki po sa hi in a hin la tu a hi cabinet thulu na dung zoin Mars tarik khat na ko na hi tu a pi ngai kim ama hin po ta loading a CNC zong hung ki khel ding a hi tai ti hi thupon a hin bolovin hi chi hi cabinet hon a hin tun do diu cabinet hon atha a hlen diu a hi tai ti pa hi phon do na ho chong USRA ko na mu a hi ti chu nga phon theu hin tin hi chi chan chu tu ni US Israel Iran a hi in chule igam sungova I chen khom pi ho lungel I to bangham a hi lo le ku ki cha te I ti ki ven thei diu ham ti pa chu I het thei ne dewa chom cha ho lem na in nei theu hi chan chu in tin tu ni ku ki ni usin ve hin ngai ho zo se na chung che vin ke ki pa na bon cha ven pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki